Shalom, kepisanangan tadaw sabat, sanong kaswabon kuma dati tensanan. Insan pakambagu, kalau pergi rubah yate, hitid ruangan bersama, ringkasan, pelajaran, sekolah sabat, kuartal kedua, hitid pelajaran di kumapat, no, dot sabat diti. Jadi terlebih pagulu tepinai, mengusikau toko kuma di kinorohingan, kuma di Minamangun, mantadet barakat dau, gisomdot ongo lidas kasariate, asagit-sagit kasarita purimanan, nakasiwat kaimbago, yate dot bersiaran dot sabat dete, nyampai det toluh elde bersama dah ataupun bersama date dot sabat dete. Asanangan aku pepentutun datila inapot elda pertama detid pentutunan ko gumay da kayo sabat bayna nga hudi elda Simon isyon penting nga mantad hilod gerejawani sumusuhot na pa nga elda Julius nuno habar bayna elda ya isyon na pentiham mantad hilod gereja Sunsum. Manakala elda nupadit kumatolu da sabat baina bersama-sama dati nga elda Sabin. Ya, sisiya na penting mantadat gereja dati hiti Losaw Minunsun. Jadi tapi ni ako ngawi sebelum dat ketilembos dati tit pinsingalanan dati sabat diti asanangan ako dat mengangat dati dat semembayang paguluh. Jadi sebagai doa pembuka, nuan ku dot penghormatan nih hadi Elda Sabin dan memimpin dati salam dot sembayang. Anak sembayang mati. Tamai surga insan pemengusik ke kumai dia. Kanu yang masada tolumis nebal dati belajar di Brasno melalui pelajaran sekolah sabat dan kuartal kedua. Hinambahi bertajuk di sangat mensabar di salam dapat pembelajaran dai. Oleh sebab di perlu ya hai kehadiran Juru Suseno supaya setiap dai milai hai dat papaterang nunu kopiahi temudan dari sekolah sabat dati. Terima kasih ya tama kumadit tama Pastor daerah Elda Joseph, Elda Julius, Elda Simon bersedia mengambil tempat kesuaban itu. Tesanan itu pakin pinikian udah salam ngaran tanak no Yesus Kristus Juru Selamat dahai. Amin. Amin. Jadi konsikau kumadi Elda Sabin ini nomoruan dati salam dot doa pembuka dinginu. Oke, tapi naik kau ngawi iti nepot pinsingalanan ataupun tajuk nepetit pelajaran dati sabat baino nga perjanjian kekal ataupun miro dati dot peboroson dot pibatasan pengompus. Ayat hafalan pedati kita dati salam Kejadian 17 ayat 7 bacaan kuno penuh. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Jadi tapi naik kau ngawi sanangan aku dot membaca tokuring detit pembayang detit pelajaran na sekolah sabat tidak sabat baina hitina pembayang datingan naraitan dat paingkana kohondom potokonangku di musim dit akarong potoko it sumakit toko it
amu asimbayaan kopi ada mudop masik posik tokom kong kalat tokom katokom bintong nga peri kawitina ataupun itapak toko dot mitunggu date ataupun pengintong pentamong date katit pelajaran date. Nah, irin apa ditempinai nga isohot it kiasan kumaditit pemegunaan date it naratu isalom dot dosa ataupun boleh dot proteon date dot naratu isalom dot dosa isalom dot kegelapan nga noretan di pelajaran dati bahwa dot ino pakinarahingan Tuhan Yesus nga pentamong kasari dati komed kadang-kadang amu yati kapuriman dot pentamong isya dokumen dati. Nah pati lembuson tokotit pelajaran dati di tu itu pelajaran dati bainot ti nga kointong yatid agumu pengungkapan dit batas-batas isalam perjanjian ataupun itu batasan di pelajaran dati di nakatalib lah. Sebagai da paghotan da tumayso man ko di patikid da kumatit elda bersama dati sabat diti tinapot solan da kumayso diti nga man ko pathakaw kumadi elda sabin tihot na pati elda nga paingka isay ma Yahweh dire nunuh batos daw kumadi Abrahamik kadhete. Jadi pasalan kumadi elda sabi. Oke, terima kasih. Tuhot na pati nga memang mensabar. Sebab itu nga kagait ngaran di kinarahingan. Salam dat pembelajaran dati ahad dite di menimpun dite sekolah sabat dati dinga hari Tuhot dat Isai Yahweh. Iya. Iya. Sebenarnya Yahweh ini atau kanila ng Yahweh kapi sebutan daw kapi ko. Sebab napa nga isalam na Alkitab inapahit paintulis dahil nga YHWH. Nga may na pa di pabasa dahil nga Yahweh. Amharan na minamulas da Yehova. Nga isalam na padat beras dat kaimpunan kapiyati nga kinurahingan ka na pati nga siya na mula harahil sorga. Nga ina po masala dati dat mangilaw kapiyat sa kinurahingan nga ako kayo makakita. Nga ang balasaran na kasalam Alkitab tinimpun na salam Kejadian pasal 1 ayat 1. Kan pada dahilan pada mulanya Allah menjadikan bumi. Jadi nakailah disesuai. Ngayon pa nako timpun dat mino nulis di Alkitab dati nga hanya Nabi Musa. Abraham nabras dat pinanulis nila. Hanya Nabi Musa. Yeah. Jadi haran lagi tulun dat nakapanakibabras di Nabi Musa dat Melkisedek. Jadi inapahit paling simple naman ko pabras datin Isay Yahweh. Ngayon na kinarahingan. Atau Allah ikaw pasanan na tulad mo, bros. Terima kasih itu makabanari di Malaysia dan memoros Allah deh. Iya. Jadi buat napada nakombalo ko dat menakibabras mengenai dat
isay kinarahingan. Karena pada menyembah Adam, aku kaya ada apa isay kinarahingan. Tetapi sebenarnya diabetes, inupailah bahwa kinarahingan kuasa tadan dataisa nan nununo paharan iti pemuguna. Isyo nahit minangaradi Yesus dat menyelamat tulun sa dosa. Isalam dat tulisan datit itu konkludensi Alkitab. Pada mulanya Allah. Jadi nanailan kung na himan tawa kapio pagkatoko da salam dat pembelajaran dati kinulahingan. Iri na pamiyon dati Yahweh lah. Yahweh. Jadi Yahuwah atau Melkisedek. Oke, konsikal dengan nunumah hodihot pibatasan disyo ataupun batasyo kumade Abraham ini. Meda pembulah pentalango akhir. Iya, setelah dunia berdosa melalui Adam dan Hawa. Iya. 2000 tahun berlalu minana kinurahingan pilio Nabi Nuh dan minum saya kepal. Selepas diri nakagumuk kagut tulun iti pemugunan Sangulun nominahan lantik da sebagai raja da tulun ini minum lantik dari tanda Nimrod. Oleh sebab tay sanan da tulun no kadosa. Araat di kembago perbuatan ti tulun minani kinurahingan pilio di Abraham sebagai nabi daw. Jadi sanggera napili da kinurahingan ni Nabi Nuh sebagai nabi nakibaboras daw haradi batas ni kinurahingan kumadin Abraham. Batas na po tidinga maganak kau semiliw bangsa da tagay. Amen. Ito na hit katerangan na hit semiliw bangsa da tagay sebagai tulun ko. Amen. Jadi konsiko kumade Elda Sabin. Kemudian napa nga jelas temu di penjelasan di sini nerotian dati hiti napa pelajaran ataupun hiti perjanjian lama kad hiti nga inepot Yahweh kangan naray tandat ing onom naribuhem walun hatusem doh napa dem walu ka konsikaw dit batos di kinahingan kumade Abraham di tinuna may dati pati lembusa tit pelajaran dati no man kude pohoto tituhot da sumusuhut iti takana ringkasan untuk pelajaran dat Isnin dete nga pohoton ko kumade hudi Eldo Simon tuhot na pada tildo nga pengka nakombal nang kuyatin nakarangaw ngarandot El Sadai ka pengkuro ngaranditi manahak koin sa samadan da kumadati umat da tulun da tinana. May dahil da. Ikaw, Elda Joseph, sanang sabon, sanang pada sabat kumadat sanay tumanod rancangan diti. Tepat kapyo nga saru-saru na tulis dahil Alkitab kamandatit El Sadai diti nga kita kud hiti dot koruption dapat ti El Sadai diti nga ngarani ida kinarahingan hinangga hit El kanapa nga iri na dasar ikinaimpunon tadon dit hangga kamayan dat ikinaringan at kanilanam nunuhat hanggang tadan na kinaringan nga ulit sebab dat harahit boros el kaham namah dasar kumadad kinarahingan Tuhan. Jadi saday na po ditinga iso terjemahan to kana pod man paratiya dat pengiralam-ralam nga ina pemalayong kamanda maha kuasa ka
paling ditagaya kuasa. Jadi dasar ngaran kinarahingan aku madi tagayo kuasa di paingampus itay sa kapupuson. Jadi ilo nalah komentat El Shaddai. Ini pa penguatan kedua dinga it pengkuro dot kain sasamot dati ka it ingaran di nga saraw kuhom uli sebab dat koration na padi dasar El Shaddai dasar it kasunduan daw kapandayan daw kalisihan daw pengampus iri day kahibur dati to bayangan ta kana pa dat ina pakinarahinganam it ay milad manapap dat itagandoy dat hilad pingas pensakawan patagandoy ay kala manapapyam iri himanta kasambaw sarakut amu kayo sa samod ataupun kahibur dati nga uli sebab iti dapat kinarahingan ditinga ikikuasa di panu pengampus itay sa kapupusan iri nahi ka ano na kayo sa samod di ginawa ko supaya dat tumbanod ka sa ida kinarahingan. Amen. Puji Tuhan. Konsiko Elda Simon jelas no kapere ay sa nahaman kuhot patambaw ataupun pakuan dahere ringkas apadat konsiko Elda Simon paghuatan da sumusuhot man ko de pataka dahite de Elda Julius Elda tihuat na penting apa ingka mantad Abram nasiliw dot Abraham nakura merito nakasimban miagal dire it ngerando meda Elda. Baik, posiko Shalom kematensanan ni makikinango salong sabat. Baik, untuk lepati penguatan nga nokuro tu ngaran na po di Abram nga minangan simbanay di Abraham. Jadi intangan tako na po huruf daw ti nga tinambahan dot 2 huruf. Iti ngaran di Abram kuma di Abraham. Jadi itu na po cerita di nga intong dati isuang dat Alkitab Kejadian pasal 17 ayat 5. Ini nomor poros tiki norhingan sendiri kuma di Abraham dapengka. Okono diko i Abram ongaranu suai ko i Abraham. Sabab nakita ko nanuan ko katatapan iya ano po nga jumadi dat iso o bangsa dit tiso ot bangsa dat tagayo dat tinu ka nyabal dit naretan di Elda sabin di tinu. Jadi ilo nalatadon di ayat cerita nokuro penggukuro kinarhingan mina maganti di ngaran di Abram. Jadi ngaran na poti isuang dat Alkitab nga ogumo tentang dati ngaran-ngaran dit harhot makna daw miagal ke Yakub, Yusuf, Naomi, Daniel. Nah, intangan dati isuang da pelajaran diti na ngaran na pakinarhingan nga miabal din naritan diti no El Shaddai mewakili karakter daw. Karakter na po daw dito nung naritan di Elda Simon bahwa dat yaw na po nga isait sumber, dasar, kidasarom, mahakuasa, dan layak disembah. Jadi ngaran na po kinarahingan Yahweh ataupun El Shaddai dito naritan nga mewakili dit karakter dit kinarahingan sendiri. Jadi cara dit mirad cara daudot ngaran-ngaran na po dit dunia dilat timur lama nga agumo dot mewakili dit karakter dit lakadaw. Jadi megal na po dit contoh na po nga sera na po dot harhot isuot aponting nga
isuang di keposian di sesuang ulun nga ubahan na dito di ngaran. Jadi ilo no. Contoh no isuang Alkitab nga Kejadian pasal 32 ayat 28 nga Yakub sendiri baino no po di nga bangsa Israel kadito nga tulun nga sebenarnya kadang-kadang kalihuyati Israel itu Yakubi. Ya, jadi bangsa Yakub lagi tulun di moros-moros di bangsa di Yakub nga bangsa Israel. Oleh sebab di ngaran daw minangan simbanay di kinurhingan. Nunuh cerita dit pasal di Yakub diti ginantian ng ngaran daw dit Israel yaw no po nga bergumul sumap da kinurhingan akon ka sumap pasal dat misangod nga sumap yaw dat makiano yaw dat barkat manta di kinurhingan. Kedua no man kureta hiti Kejadian pasal 41 ayat 45 intangan dati Alkitab dati masing-masing Yusuf. Nah, Yusuf na po nga nagantian ng ngaran daw i Jafnat Paunia. Sa yung minanahak ditit ngaran diti rati na po dilot ngaran dilo nga yaw na po nga pangungkap rahasia. Hinombo pira-pira hot nipi dit raja tentakan dilo yaw na minangungkap nga dit nipi di. Ataupun mimpi-mimpi manta dit zaman daw. Nah, suai kemata diri i Daniel na po nga minangan ganti ay ngaran daw i Belsazar. Darati na po nga Bel na po nga rati na po nga melindungi dirinya. Jadi maksud na po nga iti na po ngaran di Abraham nga minan ganti ay di kinurhingan sebagai isok ketetapan bahwa ada yaw na pada sumanu tinono nga kajadi dat bapa leluhur dati. Jadi hirina ponsikau pagulian ko kuma moderator dati. Iya, konsikau Elda Julius mantadat Abram ayah dimuliakan kuma di Abraham bapak bagi banyak orang. Kakak. Ya konsikau Elda Julius mandati ti lembuso may takad hitim paguhatan di sumusuhut kaguli ken bagod hila di Elda Simon dihat na pada ti Elda nga pengka nunu tahap-tahap pibatasan it nakaboros kumaade Abraham Meda Elda. Konsikaw Elda. Iti na po ka man na tahap-tahap nga kang punupadahom magikaw-kaw. Iya. Magikaw-kaw hipinatahak dat ipibatasan pinaboros di do kinaringan kumadi Abraham. Nga ito po kaiso nga Zalam na po da Kejadian 12 1 2 dilo nga haro itolu kawo daw dahilo hinonggo hit Tuhan ruminikot dahila kaysa na pa nga Tuhan ruminikot dahila di Abraham pinapahintalang yaw do pinapakita yaw daw kedua na pa nga minanahak yaw da perintah minanahak yaw penuhuan minanahak da nunuh ay pawon sayon di Abraham katalo na pa nga minanahak siya it nugari minamatos siya di Abraham dat nunuh pibatasan di siya hom kumadid ginarahingan inawa kaman pa nga ginarahingan ruminikat Abraham nunuh ipinatahak dat ginarahingan pinanuhuan perintah di ginarahingan kumadid Abraham
janji ketalun nga janji di batas-batas di kinarhingan na kumadi di Abraham. Jadi iri na padihit ikalambusan nga kansanay na padi perjanjian ipibatasan di Abraham kinarhingan nga hara dahirid pina sebagai simbolik nuga simbolik ditiati sebagai simbolik dahirid it hara hidupot deminan pekorbano diri pagi alitalitan dim o kita hot maya na patulun dahirid kemendat pinayanan hidupot di nga sumiragi dit tang pagialitalitan dit nunugare pagalitalitan pinayanan pinailihan dit dupot dit binan pasambaha na kumada kinaringan. Iri na po nga membayangkan sebagai simbolik dat yati na po dat tumanod na kinarahingan nga suhuton to kapiyahit hanggohit it pinanan tudukan na kinarahingan. Ingka nagi timatitid bayno itit musim ditid bayna nga musim ditid dendong nga miagalit tuntut ataupun tuntutan na kinarahingan na tumanod hanggohot ulakan toko tumanod na kinarahingan ay sinang kaulak-ulak kadi. Amen. Jadi ila dalat komendat sa kuri penerangan ko kumadat dilat tahap-tahap ataupun kau lebih tahap dengan kumadi di Abraham. Oke, masih kau Elda Simon. Kau dapat batasan naka belajar tau kau bagus bisun di teralom dat sabat debaina. Oke. Jadi konsi kau itu nanti kesenangan datitid bisingila dat isalom dat boros datid isalom bisingilanan datid sekolah sahabatnya apa napa kok kaila toko datid nunu kada kinarhenganya harotelanan datid dati kepada boros. Jadi konsi kau Elda Simon musuh-musuh di teman kude pagulia kan bagud hiti di Elda Sabin. Ya, tihot na pati Elda nga pengka ka. Nakuro tu harahot kewajiban isalom dot pibatasan. Main Elda. Antangan na pala dit berasa kewajiban melayui. Nga antangan na po kapi salam berasa dusun milon na po kewajiban lang santaban. Santabon. Tumadan kapi Ramadan ke Santabon. Iya, santabon di batas. Ini po ikinarahingan nga mini batas di Abraham. Abraham na pati nga sudah tentu menumpayan sa kumakinarahingan. Ya, amin. Nakawaya siya di pansubahan paling tawagan. Nga akhirnya minaan na kinarahingan ganti ay dat kambing ni Isak dati. Nga kan pakinarahingan di haradi pakiriman ko penyelamat titulan. Ay na po Isak na pa din sebagai simbolik dan penyelamatan di kendaraan itu loh. Nga amut naratian di kendaraan itu. Jadi selepas dilo agumu bahit bat depan huan di kendaraan dan naratian mesti Abraham. Jadi selepas dilo kendaraan pa din minum merak di Abraham dan hara pakiliman penyelamat. Asana suai ni Yesus. Jadi antangan to kana padilat
batas dia nga dari keturunan Abraham sampai kepada Daud 14 keturunan. Manta di Daud, di Yesus 14 keturunan. Jadi kemana pun nga alay betul. Alay dibatasi kinahingan 6 karikot pada 6.000 tahun 4.000 tahun baru lagi di nasusu Yesus ganti desa teman sumbernya di Abraham. Ini batas di kinahingan kumadi Abraham. Oke, kau Elda Sabin jelas temuan diri nukuro tuharo santobon di salom pibatasan minapot santobon dari Abraham di teringa papasambah dari tanak di siyo nga puji Tuhan tu lumis kasari nu pabagatit rencana dari kinarahingan. Jadi kau di penjelasan di elda dati ringkas lumis temuan jadi hot sumusuhut nu penting nga pakiunuan gede hode ha elda Julius dat menahak dati dat kautusan tadi mengenai detik pelajaran dati kita juk dot di batasan di pengumpus jadi maeda pelumbusa alda. Baik Ponsiko. Jadi tempinai dati tesanan ni makikinango narikot data kadi iti ko pupuson diti pinsingalanan diti pembelajaran dati jadi kaswabon di sabat iti siyo alumis diti pini babarasan ampin singilanan dati kisam no kailoyati bahwa data pengkukuruhat linumis dijanji di kinarhingan buat titit umat-umat tau dat sepanjang zaman mantad podit Adam dan Hawa Nu dan berjalan kisam titit timpu datineno. Jadi kau tutukon titit taniba titit pembelajaran datinga asanangan aku udah membaca titit isa teks dat petikan titit tulisan dit Ellen G. White, isuang the Step to Christ, chapter 7, page 60. Terus kan pada hitinga, sera napa inapa prinsip dilisiu, paintanom isuang dot ginaw dati, sera iti tulun dot ingwaguan menurut ti gambaran dikalik. Nyabal iti naretan dati bahwa dot sera napa dot ina pengaran di kinarhingan nga menggambarkan dit karakter daw. Jadi serat nepedit yati nepedit ning waguhan manta digambar di pencipta kalik dati nga ina peperjanjian di wagu di oponu di isuang dat kaposion dati. Komaten sanan di tumbayan tumanut di Yesus. Pailihonku, patimporoonku, ihukumku, isuang di ginaw detilo, patulisonku, isuang det takal detilo, kadit kinarhingan, isuang det Ibrani pasal 10 ayat 16. Nah, sera di, ina pahukum nga, nakasurat isuang det kaposyon dati. Jadi, iti napot kaposyon dati akan ko nangku gadi, kawayo dit karakter dit talumis, karakter di kebenaran, karakter di kinarhingan. Amin. Penurutan, pelayanan, perbaktian, lisiu, tensanan na pwede tampinay nga isa o tanda dit otopot, mantad dit penurutan di. Jadi kesimpulan dit ketutukan dit pelajaran dati kinarhingan mina meloho di Abraham dot papaharo dot isaot hubungan da istimewa kuma di kinarhingan kumay daw dot papa intalang dirancana di penyelabatan di pemagunan. Jadi tampinay tensanan respon dati di koswabon di baino
kanono yati mengimani di perjanjian di kinurhingan kumadi Abraham. Tu nokuro sabab neponga iri nepo perjanjian dengan berkaitan dengan janji keselamatan dati. Jadi puji Tuhan hiti-hiti nuhtit kautusan datani ba gesom dat kafir ba etikem bagu kinurhingan memberkati pagulianku moderator Elda Julius. Kau made Elda Julius mentade kautusan tadi ba det narongo date hiti-hiti nama titit ringkasan pelajaran datit sabat baina. Jadi sebelum pada pergi tamkia date senam nadat membayang peate man kude nuai datang hamatan kude Elda Simon dat memimpin datit salam dat doa. Bah, karena takut temuku doa. Kinarahingan tamadahay penso ang kerjaan da sorga. Ditinu di nakabelajar hay. Dot pira-pira ibaras nu terutama itu kali batos nu kumadi Abraham gisom nagpaingampus da karikot di Yesus om karikot da itidahay di tidibayna. Om sikaw, terima kasih Tuhan tu nanuani haidat takuri pengertian. Mulong piada ta ahai karatid tainsanan na sakurang-kurang dat ihai na pohom katunu dihay di penuhuan nu. Amin. Ka susui ihai ditulok nu. Amin. Arhay diti keswaban na bayna kapolambus diti perbaktian kedua dahay. Kansanay diti pekinuan dahay salam ngaran tanak nu Tuhan Isa masay jam telaid. Amin. Amin. Amin.